Ratu anom metangi meilen-ilen, dong pirengang munyin sulinge di jabe, dong pirengang munyin sulinge di jabe. Semang yang widi atok sane sampun kepicut, ireng sareng-sareng jagalan lestariang, ireng sareng-sareng laksana yang trihita karangnya. Pikul gede-gede buin moko-moko kerang pesan ngerusuhin kerang pesan ngerusuhin kerang pesan Inggih titiang nunas urat yang majeng ring ida dane sareng sami. Ida dane para atiti sareng sami riantukan sampun manut kadi penemaya galah parikrama parada megending Bali lan nyurat aksara Bali ring desa adat Umabian. Paiketan ring parikrama bulan bahasa Bali nemoning rahina mangkin sanis cara wage wuku kulantir 27 Februari 2021 jagi kawitin titiang. Pinih rien ngiring iraga sareng sami ngastiti bakti majang ring ida sang yang widiwasa, duaning sangkaning pasuacan ida iraga prasida mopupul riki. Terngamolehang kerahayuan lan kerahajengan, malarapan antuk nguncarang pangastungkara. Om Swastiastu. Inggih dane mendesa adat Umabian sane kusumayang titiang. Saba desa lan kerta desa sane wangiang titiang. Kalian adat Banjar Umabian sane wangian titiang. Klian dinas Umabian sane wangiang titiang. Juru panureksa penyuluh bahasa Bali wangian titiang. Pamilat sami sane tresna sihin titiang. Suksema aturang titiang majang ring ida dane sareng sami antuk galah sane kasuk serahang majang ring titiang. Sadurung ngelantur titiang nyihna yang angga dumun, titiang geulan, Titiang Anindya. taler niki anak istri sane jegeg nggih penyuluh bahasa Bali Ibu Astrid. Inggih, ida dane para atiti sareng sami sane kusumayang titiang mungguing dudonan parikrama rahina mangkin inggih punika panyembrama utawi pembukaan, nembangang lagu Indonesia Raya, nguacen doa, sambrama wacana dane bendesa adat Umabian sapisan munggah parikrama, panureksa utawi evaluasi nyurat aksara Bali lan parada megending Bali, panyuk serahang piagam majeng ring pamilet, mesandekan utawi istirahat, lan penyinep. Inggih ida dane sareng sami sane mangkin parikrama lanturan titiang ring parikrama sane kaping kalih inggih punika nembangang lagu Indonesia Raya. Titiang nunas mangda ida dane ngadagrien ajebos.
Para atiti miwah uleman sinamian sane suksmayang titiang. Titiang nunas mangda kantun ngada kriantukan parikrama jagi kelanturang antuk parikrama sane kaping 3 inggih punika nguacen doa. Majang rengsang sane kajudi nguacen inggih durusang. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Adityasya Param Jyotir Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyaste Paskaraya Namastute Om Rang Ring Syah Pramasiwarditya Ya nama-nama Om Yang Widi Sane Meraga Aditya Dahat Meprabawa Mejanten mewarni bang Sane Baktinin Tityang Singgih betara sane malingga ring madianing pangkaja petak. Majang ring singgih betara maraga baskara. Titiang ngaturang pangubakti. Om Yang Widi wantah antuk pasecan singgih betara. Titiang sareng sami sawewengkon desa adat tumabian mapupul ring genah puniki. Nemonin rahina saniscara wage wuku kulantir Pinanggal, ping 27 Februari kalih tali 2 siki. Prasida antar ngemargiang, parikrama parada megending Bali, miwah nyurat aksara Bali. Mapaiketan ring bulan bahasa Bali. Om Yang Widi, sane dahat sweca, lugrayang titiang lungsur paswecan iratu. Picayang titiang sareng sami pamargi sane patut majang ring panja iratu. Pamekes sane prasida ngrauhin parikrama puniki. Mangda sida ngemanggehang kerahajengan lan kadirgayusan. Om Yang Widi sane dahat meragayang kawentanan ring jagate. Kawentanan titiang sareng sami dahat kirang. Dahat wimuda sampun janten makueh sing salmanah sing salwacana miwah sing salaksana. Duaning asa punika, titiang nunas pangampura mungguing kawentanan punika. Paswecan iratu nenten prasida titiang pacang wales. Wantah pangubaktin titiang ring singgih batara. Maduluran antuk manah suci hening nirmala sane prasida aturang titiang. Dumogi sahaning sane becik turpatut. Prasida rauh pinaka piranti ngemulihang kerahayuan. Om Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Om Dirgayurastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Inggih titiang nunas majang ring ida dani sareng sami durusang malinggih malih. Inggih sadurung lantur majang ring ida dani para atiti sinareng sami ledangang ngunggahang pasugo alit sane sampun kacumawisang. Para atiti miwah uluman sane kusumayang titiang, parikrama selanturnyane merupa sembrama wancana saking dane bendesa adat Umabian sapisan mungkah acara puniki. Majang ring jero bendesa inggih durusang. Inggih matur suksma titiang ring pengentar acara ring parikrama bulan bahasa desa adat Umabian, bulan bahasa Bali desa adat Umabian ring warsa 2 siki. Sedurung titiang lantur, lugrang titiang durang panganjali umat, Om Swastiastu. Dane jero mangku sane banget suciang titiang. Taler para menggala prajuru adat lan dinas
ring Desa Adat Umabian sane sampun rauh. Para kerta lan sabe terse sane banget kusumayang titiang taler sane nyarengin parikrama ring rahina mangkin. Penyuluh bahasa Bali Desa Pekan Ibu Astrid sane sampun meluangkan galah taler ring rahina mangkin nyarengin parikrama mangkin. Alit-alit titiang, siswa-siswi titiang iriki ring Desa Adat Umabian sane terbatas sampun taler meluangkan waktu nyarengin parikrama ring rahina mangkin sane kemargiang untuk istilah mangkin online daring miwah live streaming. Sedurungnya ngiring sareng sami nunasice ring ratu ida sesuwunan makasami sane melingga-melinggih irki ring parayangan ring Desa Adat Umabian. Kalau ida sang yang para mawisesa sangkanin paswecan ida sareng sami persida ngelaksanayang pemargi bulan bahasa Bali ring Desa Adat Umabian puniki sane kemargiang terbatas dengan protokol kesehatan taler ring rahina mangkin mangda sareng sami sida kari nyingaing hasil pemargin bulan bahasa puniki kepilih pemargi daring utawi live streaming ring media sosial Facebook Desa Adat Umabian. Bulan bahasa Bali ring Desa Adat mangkin puniki yening bandingan ring pemargi sane sampun pemargi tahun lalu niki pemargi sane ping kalih. Sane pertama taler kemargi yang ring Februari duang dasa warsa sane sampun lintang niko makesan peserta hari bersida mekumpul ring Bali Banjar langsung kenten ibu penyuluh memberikan secara langsung evaluasi kehadapan siswa-siswi ring Desa Adat Umabian. Nah, sane mangkin wantah persida kemargiang puniki dadoasen niki alit-alit mersidang belajar kakalih. Satu melajah bahasa Bali puniki sane kaping kalih memperkenalkan metode live streaming miwah daring. Nah niki dua pelajaran sane persida boleh ring rahina mungkin. Nah niki hasil puniki tetap persida yang jagi kesaksian ring galah-galah sane jagi rauh. Nah parikrama bulan bahasa Bali ring Desa Adat Umabian ring warsa puniki wonten kekalih kegiatan sane kaping pertama punika parade nyurat aksara Bali. Nggih, parade nyurat aksara Bali puniki sampun kemargiang saking tanggal 12 siki, saking tanggal 21 sampun memargi puniki sareng sami alit-alite nyurat aksara Bali saking jero saking rumah sawang-sawang. Nah hasilnya punika sampun kekumpulan mungkin malih bos-bos jagi diperiksa kinten ring Ibu Astrid jagi ngwenten evaluasi napi-napi sane sampun kesurat ring alit-alit maka sami. Taler ngemargiang parade gending Bali. Nah niki taler terbatas wantah persida kemargiang 7 peserta anak-anak wenten sarni betul-betul semangat niki betul-betul kari belajar wenten taler sane sampun bisa magending wenten sane setengah bisa magending. Nah niki sami jagi ditampilkan ring rahina puniki dalam konsep belajar. Niki tanja pertunjukan niki konsep proses belajar. Tentunya yang proses belajar niko banyak kekirangan. Nah niki raga sareng sami mekumpul puniki lah. Nedonang mengundang penyuluh bahasa Bali, taler wenten kerta lan sabo desa ring Desa Adat Umabian, malih bos-bos ngiring margiang parikrama puniki dengan konsep santai niki sampunang tegang. Mangda sekadi ring kelas nggih. Yani wenten jagi mataken, sane wenten jagi napi jetakeana niki wenten penyuluh niki malih bos-bos raris margiang. Nah, titiang aturang para musuksma puniki ring guru wisesa pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Kebudayaan, taler Dinas Pemajuan Desa Adat, sane betul-betul fokus niki mengawal bulan bahasa Bali puniki.
titiang sangat mendukung iriki ring desa adat kewontenan bulan bahasa puniki karena niki satu-satunya program yang diaplikasikan untuk iraga sareng sami puniki terutama generasi penerus untuk membentengi diri sebagai dasar iraga menguatkan jati diri kita sebagai orang Bali. Bahasa Bali punika bahasa ibu. Niki bekal iraga sareng sami angin benteng ke depan puniki. Tiang taler ngatur orang suksmo banget niki alit-alit sampun sida nyarangin niki untuk kepentingan alit-alit taler niki untuk ke depan. Minaba niki program niki merupakan bisa saja niki menjadi program wajib untuk mengikuti jenjang karir berikutnya. Karena yang mungkin belajar bahasa Inggris gampang. Ring YouTube, ring media sosial cepat nak bisa bahasa Inggris, mungkin bahasa Bali niki lebih susah dari bahasa Inggris sebenarnya niki. Karena tatanan yang harus kita perhatikan. Nah nikilah program bulan bahasa Bali puniki sangat mulia sekali, sangat patut kita laksanakan setiap tahun ring desa adat puniki. Mangda sida berkesinambungan. Nggih taler sareng sami sane sampun persida nyarengin parikrama ring raina puniki titiang aturang paramo suksma male bos-bos ngiring sareng-sareng sarengin iriki ring media sosial Facebook ring desa adat Umabian parikrama evaluasi penureksan saking Ibu Astrid yang penyuluh bahasa Bali mangda sida sareng-sareng belajar sareng-sareng nagingin napi program sane sampun karsayang. Ali pisan titiang lungsur gang Rena Sinampura wonten kekirangan pemargin parikrama bulan bahasa Bali desa adat Umabian puniki titiang lungsur gang Rena Sinampura wonten kekirangan wantah punika sane persida aturin titiang dumugi niki bisa bermanfaat angin alit-alit makasami taler ring masyarakat desa adat Umabian taler pamiarsa sane nyarengin parikrama puniki sane napi dibatasi dengan layar kaca wantah persida kita menyapa di layar kaca rahina mangkin mugi skenak sareng sami rahayu mugi taler gering ngagong sasap merana ring jagat puniki mangda gelis ical manoten wenten malih daring-daring sekali puniki mangda persida iraga sareng sami persida kumpul persida malih melakukan aktivitas swadharma sekali napi sane patut kemargiang sareng sami nunasica mangda rahayu taler niki program pemerintah vaksin COVID-19 puniki taler mangda persida kemargiang antar nyubiang sareng sami mangda swida rahayu. Inggih wantah punika sane persida aturan titiang kirang langkung titiang lungsur gang Rena Sinampura ngiring sareng-sareng mungkin niki ten wenten resmi dibuka karena niki sampun memargi mungkin titiang wantah mengaturkan selamat ring alit makasami taler seketruno makasami taler perjuru sabadesa sareng sami ngiring sarangen parikrama ring rahina mangkin alipisan titiang sinep antuk parama santi om santi 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 om. Matur suksema aturang titiang majeng ring bedesa adat Umabian. Sani mangkin katincapan titiang ring acara pinih utama inggih punika panureksan utawi evaluasi nyurat aksara Bali lan parade megending Bali. Sani mangkin nunas titiang majeng ring ibu penyuluh bahasa Bali, Ibu Astrid, mangda nureksa napi sane sampun kasurat oleh para pamilet. Aris Bu, mriki. Nggih, suksema untuk pengetar acara. Terus suksema niki Ratu Bendesa adat, taler nggih ring perjuru adat niki sareng sami teralit-alit sane sareng nggih sane milate niki parade megending Bali tur nyurat aksara Bali. Nggih titiang Bu Astrid nggih pinaka penyuluh bahasa Bali ring desa Pekan Melayu tur ring desa adat Umabian.
sedurung evaluasi niki pemilat napi astana niki nyurat aksara Bali sareng selikur nggih sareng 21 diri. Tur sane megending Bali sareng pitu nggih. Sami sampun rawuh niki nggih. Minab perwakilan nggih. Niki titiang napi astana niki seksema untuk galah taler niki nggih. Niki titiang pelasi langsung niki nggih. Untuk pengangge aksara tiang tureksain wau niki sampun becik pisan alit-alit nggih. Sareng sami ring desa adat Umabian niki tingkat alit-alit nyantos tingkat de truna niki sampun becik pisan. Nanging wenten kekirangannyane nggih. Niki sane paling becik niki nggih Gusti Ayu Citra Wulandari. Nggih niki paling anom niki titiang cingak nggih. Wakenten niki sane selantur nyane sareng dua ngase niki sampun becik nanging wenten ring bentuk tulisan niki kekuo tetua nika napi astane wangun aksara niki kari iwang gede nggih. Tan sami iwang nggih. Alit-alit ngerti tan sane napi astane? Sane tiang sampaikan. Ngerti? Tan bahasa gado-gado ngandiang nggih. Nggih, niki pengangge arda suara. Nggih, niki sirang maduit kirang jelas niki. Nggih, pengangge arda suaranya iya relawonya sampun becik. Nggih. Pengangge tengenan sampun becik sami nggih, sampun treksa nika nanging riki wenten nika nggih aksara wianjananya ring aksara ya. Ya lan de madu akehan alit-alite makarya aksara ya nika sekadi de madu. Nggih. Niki de madu samian nika karyanina padahal niki aksara ya nggih. Ring makarya masan melayangan nika ring aksara ya nya nggih. Bagenden wenten aksara se. Alit-alite makarya akeh niki se sekadi ce. Nggih. Se s nika dibuat c. Wenten kenten nika nggih tan sami niki nggih. Sampun riki wenten bagenten makarya suku. U nya nika nggih, suku nya nika sampunang terlalu napa asane kembung nggih. Nika suku kembung yening suku kenten nggih, suku kembung wenten suku ilut niki. Sukunya niki wenten kembung nika nggih. Nika wenten iwang nggih. Nggih nika manten yening napi astane ring evaluasi nyurat aksara Bali nya nika napi astane wenten sane takene nalit-alit. Sirasane kenten sareng napi astane nyurat aksara Bali. Napi sane taken niki. Sampunan lak nggih. Male jebos ring jero soang-soang tas nika nggih. Nggih, mangkin mataken nggih. MC dan tanya. Niki nah. Nggih, mangkin MC nggih pengantar acara. Unggahang dumu nika boga samatra ngampun gisi mantan nika. Nggih, ajang-ajang dumu nika. Nggih, pengantar acara. Nggih, niki tiang mungkin perwakilan nggih atau nanti ada 1 atau 2 pertanyaan. Nggih. Napi untuk dalam bulan bahasa niki wenten pikobat sane arsayang mangkin inde kegiatan bulan bahasa Bali jadi karena dilakukan daring tidak seperti sebelumnya kenten. Wenten pikobat sane arsayang mangkin kenten. Suksema? Nggih, suksema niki nggih titiang cawis niki pertanyaan saking pengantar acara sani jegeg-jegeg niki nggih. Pikobat nika nuning pikobat napi alit-alit. Napi masa sampun anom-anom tan nuning pikobat nggih. Dalam bahasa Indonesianya permasalahan nggih. Atau masalah niki pikobat yening kegiatan bulan bahasa Bali perbedaannya nggih sekadi tahun lalu ring tahun napi 2020 nika berbeda sekali nggih. Berbeda napi patah. Berbeda napi patah gak? Nggih, beda, sangat beda nggih. Ngiring rahina mangkin beda nggih niki prajuru titiang riki nggih bapak-bapak titiang sanik semiang titiang niki nggih berbeda sekali nggih hampura niki titiang bahasa gado-gado mali bahasa Indonesia mali bahasa Bali santekan alit-alit tan ngerti nggih tiang yen ngangen bahasa halus mantan nggih pikobat nika nggih memang
titiang taler nge titiang pribadi taler ring penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali titiang tugas ring desa Pekan Melayu nge tur Riki desa adat Umabian nika napi asane pikobat yang tiang rasakan nika nge memang nge napi asane yening pelaksanaan sekadi mungkin agak napi asane nge pedalam malet-alet nge sane sarang utawi sane melet atau yang mau mengikuti lomba nge lomba utawi parade nika pasti ragu-ragu nge ragu-ragu tan sekadi dumun pasti yang sekadi dumun kan semangat nge semangat napitan yang dumun tahun lalu pasti akeh nge rauh ke Banjar utawi Wantelan yang mungkin gede nge karena napi santukan dibatasi nika kan aturan pemerintah yening sekadi dumun tan mentan aturan nge yening sekadi dumun sebanyak-banyaknya nge sane sareng. Niki nge niki sampun napi asane kesarang-sarang alit-alit tingkat anak-anak nyantos tingkat druna nge niki nyurat aksara Bali sampun ring jero sewang-sewang. Nggih sampun becik pisan niki. Ring jero swang-swang taler berpakaian adat nge. Ang jegag-jegag bagus niki nge itu nonton pakaian kaos sawi napi nge. Sami niko nge nganggen napi masker taler di rumahnya masing-masing. Niki santai niki alit-alit. Nggih niko prosesnya nge. Minapi kobatnya niko mantan nge. Alit-alit teh nikotan mersidayang sareng nge sareng akeh karena napi wastan dibatasi nggih pertanyaan nomor kalih wenten gak Tiang jagi mentaken kegiatan bulan bahasa Bali mangken patah napi malianan pelaksanaannya nge sekadi dari wau nika nge kegiatannya nika nge melianan pesan niki nge 100% ampun lian nge berbeda sekali yani sekadi dumun kan laip nge ring Banjar utawi ring sekolah dados ring Wantilan yening mangkin napi astana genah taler nge dibatasi nika napi astane para siswa taler siswa-siswa siswinya nika juga dibatasi nge kan daring mangkin nge daring luring kan nge Kang Yang dumun nge metapa niki hatiban sampun nge nggih napi malih minap bendesa ratu bendesa nggih perjuru titiang niki pun api. Nggih kalian adat titiang, kalian dinas ratu. Nggih, Bapak. Diresang, Pak. Om Swastiastu puniki. Om Swastiastu. Sareng Bu Astrid selaku puniki penyuluh Basa Bali Provinsi Bali sane bertugas puniki ring Desa Adat Umabian kinten. Pertama puniki titiang atur suksmaning manah sampun puniki memargi antar perayaan bulan Basa Bali puniki ring Desa Adat Riki ring Banjar Umabian kinten. Puniki titiang metaken kedek puniki ring bahasa Bali puniki bahasa Bali puniki kan yen sekadi uning sane sampun margi wantah bahasa ibu nah wigunanya napi niki bahasa Bali puniki santukan ring zaman sekadi mungkin napi malih Bali puniki daerah pariwisata puniko Cina ampun bahasa Bali puniki mulai ditinggalkan. Sakewantan titiang nunas puniki napi sebenar wigunaan bahasa Bali puniki ring sejeronin kaurepan ring Bali. Santukan sani sampun memargi puniki wantah seneng nak bahasa Inggris, bahasa Perancis. Niko sani mersidang ngemetuang hasil, ngemetuang jinah puniko. Angge menika mantan pertanyaan titiang padakian titiang asiki napi kawe gunaane puniki ring sejeroning ngamargiang kaurepan puniki selanturne ring Bali kinten. Angge suk semua tur titiang.
Nggih, suksema prajurit adat tiyang nggih kalian adat niki sampun metaken nggih. Napi kegunaannya nih bahasa Bali, gitu nggih. Yani sekali numun niki bahasa Bali kan kegunaannya nih memang bahasa daerah nggih, bahasa ibu mencirikan atau bercirikan nggih, mencirikan iraga dijeje, iraga melali utawi melancaran nggih. Yani ngiraga nganggen bahasa Indonesia kan saru nika nggih. Nah ulije ya asli niki kan ketan. Pamane melalui kelompok kan ketan. Nganggen iraga bahasa Indonesia beketan tapi sarang timpal-timpal nganggen bahasa Bali. Berarti sinah iraga saking dijaga. Nggih, saking Bali. Tur kegunaannya niki alit-alit belajar bahasa Bali nika mangda bisa masing ngeraos utawi mebaosan sareng sane lingsir, anak lingsir utawi dija nangkel umpami ring puri, ring griya, nunas napi, nunas dewasa, nunas tirta kan dan yen ngraos sareng ratu pranda nganggen bahasa Indonesia napi bahasa Bali. Nganggen bahasa Bali nggih. Bahasa Bali punika bahasa Bali halus napi kasar. Halus nggih. Sira sane naenen matur nika ring ratu pranda. Den. Nggih, paling nika ibu utawi bapak nggih. Nggih, benyam-benyam bungkur kan alit-alit niki kan sami anom nggih, sami dados ke runa-runi kenten nggih melajah nika pamane napi nyingak ten nyingak pranda mamane lewat utawi jero mangku sane lewat nggih utawi sira ratu nggih, ratu bendesa utawi sira aja sane mepapasan sareng iraga kan mangda uning masa iraga ngeraos kaki jo tuh kenten kan ten nggih nika kan kasar lunga kija nggih kenten istilahnya nggih nika perbedaannya nih. Bagenten memang sekadi napi pendapat prajuru nika napi prajuru adat niki memang bahasa asing menghasilkan uang. Yani sekadi mungkin patah bahasa napi dan menghasilkan uang. Dan menghasilkan jinah santukan santukan gering kopit puniki. Nika napi asalit-alit tetap belajar tetap belajar bahasa napi jadi pelajar bahasa Bali mangda uning sanicen halus sanicen kasar nggih. Sanicen anggen matur kenten nggih, sanicen anggen mereraos atau membawa-baosan sareng timpal, sareng guru kenten nggih. Yen ajak binatang engken masih ngomong kan kenten. Ten jalus jak binatang. Nggih, nika manten. Nggih mina ratu bendesa enten tambahan niki. Nggih, suksma Bu Astrid niki sane wau kan sampun artinya nika wonten proses penureksan hasil karya alit-alit iki sane sampun kekawetin saking tanggal 21 nggih. Nggih, tanggal 21 sami taler sampun mengumpulkan foto bukti kerja. Ini yang coba cingaan balik pisan foto bukti kerjaan kok. Nah, mungkin wonten beberapa yang tidak kentannya foto prosesnya. Nah, foto prosesnya pun iki. Nah, niki kan artinya alit-alit iki sampun mengikuti proses pelestarian. Ani pengsiki berpakaian adat Bali. Nah, niko sampun proses pelestarian. Terus niko nyurat. Nah, niko ngedel napi foto mabading niko. Kidal napi fotonya memang terbalik niko. Tapi niki titiang ingat niki alit-alit iki siswa-siswi iki betul-betul bersemangat niki Bu Astrid. Bersemangat dalam mengikuti proses puniki. Wonten tantangan sebenarnya siki mungkin ring era globalisasi puniki sampun wonten aplikasi aksara Bali. Nah niki tantangan niki untuk kita ke depan puniki memang kita dimudahkan dengan adanya aplikasi niki. Tinggal ketik wonten yang mengetik bahasa Latin. Wonten ni Latin nggih. Wonten Latin dados aksara, wonten memang yang harus kita mengetik bahasa aksara Balinya tersebut kan. Dadosnya nika secara anggap maupun secara aturan penulisan nika langsung otomatis nggih. Nah, tetapi yang ditiang niki pendapat pribadi, aplikasi nika becik bagus untuk mempersingkat kita bekerja, untuk memudahkan kita menghasilkan sesuatu yang presisi, tetapi ten wenten taksun artinya keaslian sane sangkaning rasa. Oh niki sangkaning rasa niki. Dadosne
tulisan aksara sane dihasilkan oleh alit-alit maka sami nika sinah becik sane digital. Tetapi kan wenten rasa nika. Sekadi lelangit raga demun penglingsir raga demun kan wenten mewariskan. Wenten ini ke lontar, tengen wenten nika suratan-suratan, aksara dan lain-lain nika. Nah nika kan sami ditulis dengan rasa. Nah rasa niki ampun yang memang kedepannya niki harus betul-betul dimiliki oleh alit-alit sareng sami. Gampang nika yang ngerah aplikasi aksara Bali sareng sami bersidang nika. Nah makanya kemarin nika dibagi kan kertas kosong double folio dan pensil. Nah nika dari Ibu Penyuluh sampun melakukan pemeriksaan melihat kehalusan, melihat presisi, melihat bagaimana totalitas rasa daripada alit-alit niki menuangkannya dalam bentuk tulisan di lembar kosong punika. Nah, dalar sampun disampaikan kenten nepi namanya hasil-hasilnya, siapa yang baik, siapa yang masih kurang baik. Yang penting mungkin kan sareng sami presida nyarengin. Kan presida nyarengin sareng sami dengan keterbatasan puniki presida hanya mengundang alit-alit niki wantah 10 sampai 15 orang niki sane sida nyarengin. Nah titiang angayu bagia pisan niki. Bu Astrid dalar sampun saking tahun lalu aja titiang melangsungkan puniki. Mugi jar niki sida mugi gunung. Nggih, bukannya titiang mengharapkan alit-alit jauhi aplikasi aksara Bali dan tetap ikuti nika aplikasi aksara Bali tetapi secara keaslian harus tetap juga bisa menyurat aksara Bali dengan baik dan benar. Nah sekali yang ke luar negeri, mungkin yang ke luar negeri, mungkin negara-negara yang lain niko kadi di Jepang, tapi tulisannya tulisan Jepang niko. Nah Riki kan ampun dari pemerintah, ampun mulai menerapkan semua plang nama, semua sainit niko harus ditulis dengan bahasa Bali. Niki paling tidak juga ingin menumbuhkan napi namanya kebanggaan iraga sareng sami dados orang Bali. Nggih. Nah nika ane saking titiang. Sedurung lanjut niki Bu Astrid pengantar acara dalar sebelum lanjut niki diperiksa niki nak wenten dalar kenten kegiatan parade megendik. Nah niki akeh kari wenten malu-malu cingak titiang. Akeh wenten kari malu-malu dan akeh yang memang bersemangat untuk ikut berpartisipasi. Mungkin indayang cingak demun siki nggih. Cingak demun siki sane betul-betul bersemangat niki alit-alit kari jadosnya proses niki bukannya pertunjukan niki. Perbedaan niki. Niki proses melajah megending Bali. Nggih. Niki talar pambiarsa sane wenten di rumah niki sane ditampilkan niki boyo aja pertunjukan niki. Pertunjukan lian di atas panggung niki proses belajar megending Bali. Indayang nemun saksikan nemun siki nggih. Mulai bos kita bahas. Aris. Om Swastiastu. Nama saya Igusti Komang Yudina Mahadewi. Tiang sekolah di Pekan Melayu. Di SD 1 Pekan Melayu. Dadang tahu ngalah siap putih subang taluh roku napwentan 15 taluh ne nanging lajar ada nak nepokin anak cerik-cerik kaliwat rusep ipun. Santi. Miang, ada cabai kone, ikan kete-kete ngawin makan pasar, mengusuf hijau, ikan. Om Swastiastu. Gusti Ayu Diah Pratnya Dewi. Sekolah
ring SD 1 Pekan Belayu. Ratu anom medangi meilen len. Ratu anom medangi meilen ilen. Lumpirangan munyin sulinge dijaba. Lumpirangan munyin sulinge dijaba. Enyen entum nyuling dijaba tengah. Enyen entum nyuling dijaba tengah. Gusti murah halit Jambi pemejutan. Gusti murah halit Jambi pemejutan. Om Santi Santi Om. Nah, nika alit-alit sane berpartisipasi melajah menggending Bali. Nika Bu Astrid. Indah yang hidup mic Bu Astrid mun di bos. Tes, ampun. Nah, nika kan ya, pada saat pendaftaran nika pun alit-alit tiga nika ini paling pertama daftar nika. Nggih, artinya niki kan Semangat. kita mengapresiasi bahwa karena tampil di depan kamera nika Lian. beda. Nggih, lian. Beda. Tapi kita mengapresiasi niki alit ampun berpartisipasi mengikuti proses belajar mengenai Bali karena niki memang harus dimulai dan apalagi dengan sistem memang harus direkam secara audio dan video pun niki. Kita mengapresiasi. Tepuk tangan mungkin di rumah nih kalau alatnya wow nih. Nggih, Aris Bu Astrid minta masukan nih kok. Nggih, Mas. Masukan titian niki pribadi sih sampun becik nika nggih. Apa ini? Mental. Oh, mental. Nah, niku penting nih kok. Mental pertama Melatih niki mental. nggih daripada di jeroane nggih dua umpamane kenten metembang megending di jero suang-suang atau di rumahnya masing-masing tapi disuruh tampil malu. Kan jelek nika nggih. Lebih baik walaupun ten bisa tetapi mentalnya tinggi. Nggih niki pertama kan tampil nika mental. Nomor kali wau bisa. Nika nggih juara. Nggih yen tan juari tan juara kan tan istilah nggih. Nggih nomor 1 mental nika becik bisa ratu. Oke, pun tapi MC dilanjutkan yang nomor 2 harus demo MC. Kiang kan. Nggih niki selanturnya nih wenten saking Nindya nggih dengan judul lagunya nika Taksu. Oh, nika Nindya MC ya. Nggih niki Nindya MC. Mulai bos langsung dievaluasi artinya mungkin. Nggih, Raris. Om Swastiastu. Titiang ni Putu Anindya Putri Artawati sekolah ring SMP Negeri 1 Mungui. Sirasa wangi yang napisa ngajaga Bali maurip seni lan budaya Sami pina kemayatnya Bali kelok tah kedua negara Sami seantukan taksu Iring sarang-sarang jagalan lestarian Iring sarang-sarang laksana yang trihita karena Sami pina kemayatnya Bali kelok tah kedua negara Sami seantukan taksu
jagalan lestariang ireng sarang-sarang laksana yang berita karana ireng sarang-sarang jagalan lestariang ireng sarang-sarang laksana yang berita karana jagalan lestarian ireng sarang-sarang laksana yang rihita karana ireng sarang-sarang jagalan lestarian ireng sarang-sarang laksana yang rihita karana ireng sarang-sarang jagalan lestarian ireng sarang-sarang laksana yang rita karangnya jagalan lestarian ireng sarang-sarang laksana yang rita karangnya. Om Santi 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 Om. Nggih, wis kadi penyiar radio yang niki adalah. Nggih, niko penampilan saking Nindya. Coba ditampilkan namun yang nyanyi niko Pak Ngurah niko MC-nya yang nyanyi. Kita nah dievaluasi kocap namun niki. Nah, niko yang nyanyi wow. Nindya kan ada memilih lagu Taksu. Kenapa niko? Nah, niko. Cek. Karena lagunya sesuai dengan tema untuk bulan Bahasa Bali. Tapi niko ada geremak gerumuk. Tapi niko coba. Karena sesuai tema dengan bulan Bahasa Bali. Tema bulan Bahasa Bali. Coba napi namanya lirik di awal nih kan napi aja bunyinya coba nih kak. Giring sarang-sarang. Sarang-sarang napi. Coba lengkapin dulu. Lirik di baitnya nih kak. Paling awal. Sira sane ngowangiang. Malih. Napi sane ngajekang. Malih. Bali. Maurip seni lan budaya. Nah niko kan dari lirik niko kan sampun jelas artinya iraga sarang sami kan kita karena pertanyaan niko kan sira sane ngowangiang napi sane ngajegang Bali maurip seni lan budaya. Nah pertanyaannya makin sira sane ngowangiang kan ini pertanyaan kan lagu niko pertanyaan sebenarnya dan niko lagu niko dibuat oleh orang dari Mabian niki. Naling Mabian ngarian niko lagu Taksu niko. Oh, enten. Nah, niki di lagu niki sebenarnya kebetulan tiang yang buat lagu niki. Lagu niki di awal niko memang tiang cantumkan sebuah pertanyaan sebenarnya. Sira sane ngowangiang napi sane ngajegang Bali maurip seni lan budaya. Nah niki yang penadas bekal alit sareng sami. Nah wantah alit generasi penerus sane jagi ngowangiang. Nah ini untuk masukan mengenai teknik bernyanyi niki karena memang semua butuh proses. Sekali yang tiang sampaikan juga bahwa niki proses pembelajaran megending Bali, bukan pertunjukan. Nah dosanya yang pertunjukan pasti harus tampilnya betul-betul maksimal dan difestivalkan dan dilombakan. Nah niki proses belajar. Niki patut yang
nyampaikan niki karena kan wonten didadane sane nyaksiang di rumah niki napi ne pertunjukan nih mabiana dan niki proses belajar. Kebetulan parikrama bahasa Bali niki wonten salah satunya adalah parade magending Bali. Nggih, nah lagu taksu niki yang buat awal-awal waktu wonten Bali TV dan niki dipakai di program taksu Bali TV. Nak king mabian niki nggih. Nah, wonten malih masukan dari Bu Astrid, Aris. Nggih, seksama tak kalah ratu. Niki evaluasi sekadi wau niki santukan niki proses belajar nggih, proses belajar menggending Bali. Niki napi asane sampun becik pisan nggih Nindya nggih Anindya Putri Artawati. Sekadi napi asane Arta nggih. Nggih niki becik nggih taler cuman napi asane kirang ekspresi wajah manten. Nggih. Kirang senyum mantan gak nge mina karena napi rekaman niki ratu nge ya nih tampil kan lian ya napi ninianya kan boleh senyum sarang penonton ya nika karena rekaman nge nika untuk vokal intonasi nika sampun becik pisan nge petangan niki nge ngajang Ninia nge nika mantar ratu nge lanturang demun MC. Nggih, selanturnya niki wonten trio nggih dengan judul Suksema Yang Widi. Mungkin mun trio sira niki yang nyanyi. Sira coba disebutkan nama 3 orang nih. Ada Dwi, Lydia sama Pipit ya. Mungkin ada hadir hari ini. Nggih wonten Siki. Wonten kalih ada. Oleh bos siap-siap dievaluasi. Nggih, Rarisang. Om Swastiastu. Tiang Nikomang Arvitasari, Mesekolah Ring SMK Negeri 2 Tabanan. Titiang ni Kadek Lydia Sapitri, Sekolah Ring SMP Negeri 2 Marga. Titiang ni Kadek Dwi Pratnyani, Sekolah Ring SMP Negeri 2 Marga. Ide Sangyang Surya suwe cenyun naren jagate sadi nadina. Ide Sangyang Bayu ngampehang angine nguripin skanca sani maurip. Titiang manusa ngaturang suksema ringsane sampun kapicaya antuk sembah bakti ring Hyang Widi saking mana suci tur nirmala. Suksema Yang Widi punika atur titiang. Suksema Yang Widi antuk sane sampun kepican. Suksema Yang Widi punika atur titiang. Suksema Yang Widi antuk sane sampun kepican. Nenten surat-surat mana hemayatnya ring
bakti reng ida yang widi. Suksema yang widi punika atur titiang. Suksema yang widi atur sanes sampun kepiceng. Suksema yang widi punika atur titiang. Suksema yang widi atur sanes sampun kepiceng. Om Santi 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 Om. Nggih. Malih pisan andop-andop demun niki sane wenten di rumah talar niki wenten niki wau yang menyaksikan 3 penampilan niki sedih sekali yang sebenarnya Bu Astrid. Karena tanpa kita sadari sekali raga mungkin niki sareng sami nganggen masker niki kita tan menyangka niki tan menyangka sampun 1 tahun niki berlangsung pandemik niki dan seolah proses memakai masker pun memang harus diperlihatkan di depan kamera dan niki supaya bisa menjadi budaya baru iraga sareng sami rikala menghadapi pandemik COVID-19 pun niki. Terkadang sedih nih, dan sadar kok tiba-tiba pun sekali mungkin gumi gitu. Sareng sami dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ring ekonomi, ring pendidikan, ring kesehatan, sami dalam keadaan susah. Nah niki wau lagu sane sampun dibawakan dalam proses belajar mengendeng Bali oleh trio dadaan niki nggih. Trio dadaan niki mendaging pisan lagu sane berjudul Suksma Yang Widi. Patut niku judulnya Suksma Yang Widi. Ngiring yang nyanyi coba ke depan demun. Dwi Pipit Lydia. Dua demun nane Malesiki minat beranjing Pipit coba. Lydia niki nggih. Ah, Lydia. Pipit dan Rauh nggih. Nggih, Driko. Ya. Kasih pinjam mic-nya demun. Coba ditampilkan demun nih menyanyi wau. Nah, niki wonten Pipit Lydia dan Dwi. Adas memilih lagu niki. Karena senang lagunya, karena liriknya becek. Nah, coba disampaikan. Nggih Dwi. Ampun lak nggih. Liriknya becek. Liriknya becek. Nika lagu sekali lagu mendaging spiritual sebagai ragam agama Hindu Bali, tengen nggih. Nika kan seharusnya memang dinyanyikan berdua, tapi dadaan dados trio. Tapi becek nika, prosesnya becek. Coba Lydia, sampaikan sedikit, tapi kalau geremak-gerumuk soalnya singkat nika. Silahkan disampaikan. Napi namanya lagu niki dipopulerkan oleh Dek Uli yang menciptakan Uning.
minap de ulit dalar sarang biasane sira penulis lagu nih yang dalar dan pedas niki. Tapi becik nggih lagu nika. Biasanya secara penampilan juga kalian proses belajar niki. Becik sira uning yang ke depannya akeh penyanyi-penyanyi ring Umabian. Intinya mungkin niki tampil dalam proses belajar ampunang lek karena niki proses belajar. Nggih, bukan pertunjukan. Yang pertunjukan melatih raga kalau niki. Niki proses belajar dalam parikrama bulan bahasa Bali. Nggih, enten Bu Astrid enten harus napi kita Bu Astrid bawa baju rambut misalnya. Dan terharu niki nggih mina bale-dale teh wau umur maksudnya niki SMP nggih. Sampun napi asane menghayati sekali niki tembang pun niki nggih semua yang widi minap alit-alit pun niki merasakan taler nggih. Napi pikobot tapi permasalahannya ring nggih ring tahun mangke nggih ring saka napi asane ring agung pun niki nggih ring Covid pun niki nggih. Minap karena napi santekan dari raut muka sorot mata nika ampun cingak nggih sekadi sedih ratu. Nggih nika mantan setiang cingak minap nggih mangkin mantan duit ampun doh peliat nggih. Nggih minap kentan sane arsa yang nggih sarang 3 nggih suksema nika mantan. Nggih, Aris pengantar acara dilanjutkan malih. Niki selanjutnya wonten lagu meong-meong saking Den DJ sareng Ratu Anom lan Don Dadape saking Bumaya nggih. Nggih, siki demun saking meong-meong demun. Meong-meong nggih, Aris. Yang namanya Dini DJ Gusti Agung Dalam Jaya Kerjasama. Sekolah di Regen kelas 2. Alut sedikit di kudu
Nggih, andep-andep nika gong DJ, mun gong DJ. Nah, niki yang pun tantangannya Bu Astrid, niki salah satu penampilan napi dan proses belajar bahasa Bali wau saking gong DJ. Kebetulan ragane nalit niki sekolah ring Regen. Nah, niki sekolah napi internasional. Bahasa Inggris pun sekali nika. Nah, mungkin pertama kali tetapi keinginan besarnya untuk belajar bahasa Bali nika kita apresiasi. Karena bagaimanapun juga sekali niatur yang titiang wau proses belajar bahasa Inggris nika nak gampang mungkin ring YouTube ring napi sami diantarkan dengan bahasa Inggris cepat sekali belajar, tapi proses belajar bahasa Bali memang membutuhkan keinginan yang besar. Yang penting ingin belajar keinginan belajar yang besar niki sinah presida. Nah, salah satunya proses di bulan bahasa puniki hanya kita mencantumkan wenten menggending niki. Dosanya prosesnya akan lebih cepat menarik orang untuk mengikuti niki. Yang samian seremonial mantan nyurat mantan mungkin secara napi dan presentasi mangda agak lemasan kete. Yang penting niki wau sekali gong DJ kita apresiasi mau mengikuti proses belajar niki lewat gending. Lewat menggending Bali. Niki proses perkenalannya. Inggih, lanjutkan malih. Inggih. Selanturnyane wenten tembang Ratu Anom lan Don Dadape saking Gungaya. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dong pirengang munyin sulinge dijabe. Dong pirengang munyin sulinge dijabe. Nyenento menyuleng di jabe tengah. Nyenento menyuleng di jabe tengah. Gusti ngurah ale jambe pemecutan. Gusti ngurah ale jambe pemecutan. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dong pirengang munyin sulinge dijabe. Dong pirengang munyin sulinge dijabe. Nyenento menyuleng di jabe tengah. Nyenento menyuleng di jabe tengah. Gusti ngurah ale jambe pemecutan. Gusti ngurah ale jambe pemecutan.
Santi 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 Om. Nggih nika wau ampun sami komplit niki. Sampun sami presida ditampilkan wau parade menggending Bali, sampun taler evaluasi nyurat aksara sampun malih pisan bisa ditampilkan proses alit-alit nyurat aksara, foto-foto mereka. Kita evaluasi taler, kita ingin menunjukkan ke pamirsa sane wonten ring jero soang-soang. Nah niki sira niki. Oh, anunya Nindya niki. Lanjut malih. Niki wonten Kong Ayah dan Kong Ami. Malih. Nah niki sira niki. Pas sami mau masker dan keni ben nggih. Nah niki coba tepuk tangan temun dengan anu kebersamaan sareng sami niki alit-alit sampun semangat dalar walaupun bekerja saking rumah soang-soang jero soang-soang sampun presida mengumpulkan hasil karyanya mungkin sampun dalar dievaluasi oleh Bu Astrid. Nggih rata-rata pun tapi karya mereka niki Bu Astrid. Harus Bu Astrid. Malih jebos niki wageang napiten. Hasil karyanya niki sami sampun tiang direksa nggih, sami sampun patut terbecik. Nika mantan taler iwau sumber sobiahang ti tiang nika napi wastane sanika kiraanyane nika mantan nggih. Ya sareng Damadu hampir sama nika nggih. Ya sareng Damadu. Ya sareng Damadu. Nggih, berkaitan sekadi napi wastane driki akehan makarya ce. Se dan ce. Nggih, nika mantan nggih. Nika mantar tuh. Nika kalau kentane pun lebih tebal tipisnya pun apa? Tebal tipis sampun wenten kirangnya nika tan ya akeh nggih napi kurang rapat nika malih gede. Kurang rapat. Nggih, aksaranya sampun patut, bentuk aksara, kerapian, kebersihan nika sampun patut. Nggih. Kalau ke depan ini memang apakah niki nyurat aksara niki memang harus angin pensil? Nika santokan yani ngangen napi pulpen ballpoint nika tan sinah tebal tipis nika Oh, kentan. Artinya tebal tipisnya supaya terlihat, nggih. Tapi yang alit-alit mana lebih mudah nika? Yang menulis dengan pulpen, napi menulis dengan pensil. Pensil. Lebih mudah pensil, napi karena haluh ngapus. Nggih, haluh ngapus. Tapi kalau hasil kan memang lebih bagus sebenarnya ballpoint. Ballpoint, nggih lebih napi rane lebih jag hidup dia. Nggih, apalagi ngangen boksi. Ngangen boksi. Nggih. Tapi malih wonten. Ada yang bertanya malih sebelum niki ampun sampun sami niki evaluasi Gending Bali sampun napi malih evaluasi Gending Bali sampun niki sampun dalar dievaluasi malih bos juga akan dibagikan. Wonten. Tapi sampun arep niki Sampun sami arep. penyingakna layu. Oh ya sabah sareng sami niki. Nika ratu prajuru niki. Oh nggih Pak Man. Om Swastiastu. Inggih ampura nyelang kalah jepos majang ring. Pemucuk titian niki Ratu Bende Sadat. Taler pengulus narang sami. Taler sejaroning anggo sani nyaranga ring kalah kade mangkin. Titiang wentan pawah kade pinaka imuan titiang ri sejaroning pamargi kade mangkin. Doaning napi mawen kadi sapunika ingian pemargi puniki sampun becik pisan Ratu. Wentana ring pembinaan puniki saking desa Pemekas pinaka Ibu Astrid dari sejeroning pembinaan basa Bali. Haler anggo sinarang sami puniki sane kasidaning don ri kanjakan ngemargiang bulan basa kadi mangkin. Mogi melantar pemagi puniki ini kewentanan seni lan budaya duwene jakti-jakti ajak sapunika.
Kimon ditambang kari mangkin nampur yang titiang ratu benda sadat. Aler majang ring pengulun titiang sinarang sami. Ri kala ning kadi mangkin sampun becik inian pemargi ngelestariang seni turmaning ngajagan seni lan budaya Bali tersebut. Pemekas sepun kiri sejeroning pemucuk pemargi nganine ini bulan bahasa sebenarnya. Dalar di tiang mempawah kedek puniki mau pinunas sering angan ratu menesadat ri kalane ngajak seni lan budaya puniki punapi antuk mogijo ke benyang bukur santukan puniki merupa ngajakan seni lan budaya janten puniki setiap api sebilang warso pacang kemargian untuk pemerintah. Dua pemuncuk dikiring guru seso provinsi Bali. Sapunika. Kane banget lungsur yang titiang. Sapun api untuk iratu sarang pengulu dua. Risi jeron menawi wenten male galah jagi wenten dan pemagi sapuniki. Seni suara ini gegendengan Bali. Sane merupa pepupuhan punika mangdane kesidaning don ketampilan puniki ring acara kadi sapuniki mepaikatan ring sejeroning formal niki pendidikan formal ring sejeroning sekolah suang-suang ngawit saking SD SMP selanturnya puniki tetap punika kajagan. Maciri puniki ring sejeroning SD tetap kantun ngwentenan lomba-lomba. Ring sejeroning galah kadi mangkin manut pemagi doaning puniki kewehin ring desa adat saning margiang. Ke titah hantuk guru seso duwe ring sejeroning provinsi Bali. Titiang puniki matur yang koratu pinako titiang ring sejeroning ngewalinin ring kerto desa. Ada nitiang Inyoman Sudiro pinaka anggo desa Datmabian semalih puniki medue kewehen pemargi khusus antuk ratu dan nitiang ring sejebak jagat utawi desa adat Mabian. Sumangdane sapun api antuk benjang pungkur di kalaning margiang puniki malih mangdo kesarengin duaning moto tujuan taler patah ngelestariang seni budaya. Napi mawen ditiang ngatur sapunika santukan puniki pinaka pikatan iratu sejeroning margiang desa adat ring sejeroning kadi mangkin titiang ring seni punika nenten ada lempas seni suara niki nggih santukan ke bawah kadiawu proses sapunika proses niki janten akeh suwe nelasan galah sapunika duaning proses niki ngiring nika mangdo ketincapang sapunika mangdo wenten ngelanturang ini wentane budaya duwene punika. Nggih wonten sapunika titiang ri sejeroning galah kadi mangkin. Daler majang ring Ibu Astrid pinaka penyuluh puniki ring sejeroning basa Bali. Wawu ring sejeroning bentuk kebawasang sastra punika sampun becik kimohon wonten nggih becik punika janten sulit pacang kemargiang ngiring peseringin nantuk pembinaan puniki boyojo di sejeroning lomba puniki wonten bulan basa wonten ngiring santuan pinako petugas dari sejeroning desa pekan khususnya sane wonten ring desa adat Umabian puniki diastun margi ring sekolah diastun ring masyarakat ngiring sarang-sarang pada druenan ini kadiwawu kebawasang yo lando madu selance sane piragi titiang saking awet enten melesiki mogija eling
nika ring nyurat suku. Mangda wonten binanipun ring nyurat suku Kemung utawi suku sanem maswara wa utawi suku sanem maswara u sapunika. Untuk wonten binaan nika. Nggih dantukan sami sampun pinter niki nyurat aksara Bali nika becik santukan lomaan niki banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Nika kaping kalih atur tiyang majang ring penyuluh bahasa Bali taler majang ring Ratu Bandesa Datiti Ariki sejeroning awo ratu ring pemargi kadima puniki banget tiyang khusus sekali sapunika. Tiyang tenakeh matur menawi mengaris jeroning aso adnyana pekayun ratu taler Ibu Astrid tiyang nunas banget pangampura ditan wentene kadi manut mengaris jeroning pemargi. Banget tiyang nunas agung pangampura. Nggih kadya punika pinaka imau puniki. Dalam adat imauan yen tiyang maosa sejeroning Bali wimau puniki. Imauan sapunika. Doaning sejeroning Bali tiyang enten banget uning napi malih abjagat sekadi mungkin mangdo kedeen kumantan bertatap muka ada sapunika tujuan ki santun abjagat kadi mungkin. Nggih wonten sekadi sapunika atur imauan titiang majang ring Bapak Ibu sinarang sami pembekas pengulun titiang ring entane ing desa adat kari kiring mabian taler para anggo sanes sida rawuh sida ning kala kadi mungkin ten mungah ring asep kayun titiang banget nunas agung pangapura. Inggih kadi sapunika puput titiang tok Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Suksema. Inggih matur suksma Pak Man kiring nganing ring kedalan Sabo Desa daler ragane aktif ring pembinaan Ske Santi wawalian Santi kiring Umabian daler. Inggih punika usulan Pak Man nika becik pisan niki. Niki pemargi ring desa adat daler ring Sane Jagi Rago daler wonten pembinaan Seke lan wali ring Umabian. Nah niki jagi kemargiang daler. Mugi aja niki abjagat sida rahayu gles puniki nenten malih daging daring-daring sekali puniki. Wong sareng sami sida tatap muka langsung vaksinnya juga bisa aman sami kena sareng sami rahayu. Niki gumanti program utama nika Pak Man ngelestariang seni wawalian ring Bali, seni wawalian niki sekolah kebun-bunan dalam ring desa niki sami program punika jagi kemargiang ring rahina jagi sana jagi rauh. Suksma pisan Pak Man niki uratian Pak Man ring kota Sabo Desa dalam ring Seke Santi mangda persida dadosiki kemasannya antara kegiatan Santi dalam ring tembang-tembang Bali mangda persida dikolaborasikan dengan dadosiki. Tujuan utamane wantah ngelestariang nika seni utama. Malih pisan suksma banget Pak Man untuk uratian Pak Man. Nggih niki sampun antar sami evaluasi sampun mamargi ring nyurat aksara daler wonten ring parade tembang Bali mungkin wali yang titiang ring pengenter acara. Paris. Panyuk serahang piagam majang ring pamilat oleh jero bendesa adat Umabian. Perwakilan 3 orang demun. Dikigen ah. Ayo ompong di depan. Dikigen. Ayo berdiri. Kan mengening kena serah terima piagam. Tiga demun ya. Nah, duit tadi. Ini simbolis semua nanti akan ditulis bagi kentannya ya, Bang. Supaya bagus kan ya nama-nama. Menggending. Ini menggending kan ya? Nggih, 3. Terakhir dulu ya. Nah, diserahkan dulu. Nah,
kalau mau. Nah. Kan ada ke depan. Ya. Enak Fidriki. Oh niko anunya tag bulan bahasanya. Centernya tapi dana luar aja dipakai. Ya. Bin, lanjut. Anelian. Ayo, tiga-tiga maju banyak. Nanti diserahkan balik kemudian nanti akan ditulis supaya bagus. Ayo, tiga-tiga yang sudah hadir. Oke. Gue senang kumpul dong Bin ya. Aneh lanang. Perwakilan yang lanang 3 orang mungkin. Ya. Pak Klian, kanu foto Pak Klian, TV foto Pak Klian. Ya, kemarin misi anu nih logonya. On, duduk kembali dulu. Inggih ida dani sareng sami sanewangyang titiang sareng sami dados sampun mesandekan utawi istirahat sinambi munggahan boga samatra sane sampun kesiagayang. Langsung ditutup, nanti tutupnya ada lagu nanti yang mengantarkan. Ida dane sinamian, roh iriki titiang prasidengan tarang parikrama puniki, titiang pinaka pengenter mengatur suksema taler nunas agung rene pengampura, pinaka penguntat atur puputan titiang antuk ngaturang paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama tiang I Gusti Agung Ayu Gayatri Dewi Pranawa, kelas 6, Sekolah Ring SD Cerdas Mandiri. Don dap dape